Kia ora mara koutou tātou, ko Peter Cleave tenei mihi atu. Ana ko tāku kei te kōrero hau I tēnei wiki mō te huke one, te sand mining nā. I tēnei rā, I raro I te maru o rani tāni nui rawa ino huki kei te kōrero hau mo te huke one ki te tai hau a uru e tata ana ki te rohe o arani tāne o Manawatu. Ana ko tetahi mea I tikana kia whaingia hukitia ko nā ahuarana o tenaka nei nā mahi ki tēnā tōpito o tō tātou nei nā ao ara a pōpō e kōrero hukia hei mō e kōrero anoa hau mei ki mō tēnei kaupapa te kaupapa o te huke one, te sand mining nā. Hei te wenarei e kōrero e heu mō te ao paho ko te kaupapa kōrero ko te kaia he ha te pai rānei o te kaia ko te take mo te taite e kōrero e heu a te taite mo te ao tui ana ka whai tonu e heu I wetahi ahuarana o te ao whakaiaro ana I te rā wiki wahu aki nei nā ka kōrero e heu mō te ao whakaiaro ki Uropi enari ki te kōrero e heu mō te ao whakaiaro ki kone ki Aotearoa nei a te taite ai te paraere e kōrero e heu mō te pari miere ana ko tāku he kōrero mākua a te rā wā mō te tōranaku mana me te tōranaku Māori e kōrero hoki a heu o itahi o nā tataurana nā polls I taia ai I runa I te whakaro o te mea I kia nei ko te digipol. Nā reira koutou mā, ko Peter tēnei mihi atu ko te mōwata kia hono mai ai koutou, kia whakarono mai nei nā koutou, nā wari ki te whakarono kia hau, mā runa I te ipurani, te mea tatai me haere koe ki te WWWKT, irirani kāti net, ana ko te hiko I tana ki tua o tēnā, kia haere ai koutou, kia ora FM. Tēnā rawa tu koutou, ka nui te ko te nākau māku e mihi ati kia koutou I tēnei wā.